Vlogovi, skečevi, svega tu ima. Bake, bake, bake. Dođi na vrati kad bake snima. Bake, bake, bake. Hoću da čujem glaso svih bake. Bake. Nebitno ko si, dobro došao si, brate. Oh my god. Veliki pozdrav, dobrodošli na moj novi video. U današnjem videu ću vam pokažem jedan od najboljih poklona koji sam dobio uživo. Prije samog videa zamolio sam vas da ostavite jedan veliki like za ovaj video i da se pretplatite na moj kanal ukoliko već niste. Dakle, ostavite taj like ukoliko želite da me podržite u mom radu. Kao što vidite, dosta aktivnije snijeva nego prije, tako da bez da bacite like dole. Idemo pokušati preko 10.000 lajkova i na ovom videu. Na prošlom videu je bilo preko 4.000 komentara sa hashtag obavljeno, tako da ću ja sada pozdravim par vas koji su lajkovali video. Tako da veliki pozdrav za Amara Pešića, Anu Pehil, Daće YouTube, Vajke, JT, Gold, Branka Ostojić, Haris Smajlović, Đokala, Anđela Vujičić, Terror Game i Marija Markešić. Veliki pozdrav za vas, hvala što ste lajkovali moj video. Vi ukoliko želite pozdrav, lajkujte ovaj video, napišite hashtag obavljeno i možda baš vi dobijete pozdrav u idućem videu. Dakle, prije par dana sam dobio ovaj svoj novogodišnji poklon. Uglavnom dobio sam ga sa stranice Cheap Pop, imate dole link u opisu ukoliko želite da kupite ovakve stvari, neću još da vam pokažem šta je. Na početku videa ste mogli da vidite kutiju, međutim niste da mogli vidite šta se nalazi na prednjoj strani, ali možda sad kad vidite da piše ovo 350, možda budete znali šta to znači. Uglavnom dobio sam patike Easy 350, uglavnom ja mislim da se tako izgovara. Ako griješim ispravite mi komentara. Uglavnom kao što vidite dobio sam te patike, mi ćemo sada ih unboximo i uglavnom snimat ću kako to one izgledaju na mojoj nozi. Uglavnom malo ćemo provodati napolju sa njima. Prvo što vidimo u kutiji jesu ove patike Easy, znači bukvalno jedna od najčudnijih patika koje sam ja u životu vidio zbog ovih rubova ovdje kao što vidite, znači bukvalno zaobljene su kao što vidite. Uglavnom to ćete sve bolje vidjeti napolje kad budemo snimali. Još u kutiji dobijamo kao neki račun gdje piše moje ime i prezime, uglavnom moja adresa. Uglavnom imamo tu ovaj račun Foot Locker, uglavnom na njemu piše da su patike $232. $233. Isto tako dobijamo ovaj privjesak koji je isto tako jak. Baš je bukvalno preslikana patika ovdje i baš mi se sviđa. I unutra se nalazi još neka kesa, uglavnom to nije toliko bitno. Glavne zvijezde večer jesu ove patike koji su meni pre dobre i previše mi se sviđaju, realno preudobne su bukvalno. Ukoliko vi budete htjeli da kupite ove patike, imate dole u opisu videa. Idemo sad napolje, ujedno je snijeg napolje pa se nadam da i neću da ih propastim, ali idemo napolje. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel this like a rock star. Ay, all my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on a Uzi and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Ok ljudi, to je bilo to što tiče ovog videa. Ukoliko vam se svidio, obavezno bacite taj like dole. Isto tako uskoro kreće proizvodnja majica, to je Bake Squad kao majica. Uglavnom, dizajn još neću da vam pokazujem, znači završeni dizajn uopšte ne izgleda kao na onu majicu koju sam ja imao. Znači totalno drugi dizajn, totalno druga boja majice. Uglavnom o svemu ćete biti obaviješteni. Isto tako bi bilo sam shipping za Bosnu i Hercegovinu sad, tako da vi iz Bosne koji bi htjeli kupiti, obavezno to napišite dole u komentare kako bi ja znao da li da pravim te majice uopšte ili ne. Imate moj Instagram ovdje, obavezno me zapratite. Malo nam fali do 100.000 tamo, tako da bacite taj follow, šta čekate, brate. Tako da to je bilo to, lijep pozdrav svima i čao.